Koti ewura masekura sa da no kra bi be 7 bije na me tu onu kra 5 minutes kra mpo mi di ni nya me ya na me kon na mapantan chese me ye bija getting to one na mo ne wa da wi o mateka no mo nkrama ya o ma no so baba you so baba enjoy you so tafre o to o tafre ne tu na ye ne de atafre ne tu na ye ne de na na ye se ne jana su se egu wa mi sa aka ho 1 week trip any ekoye say no so sa no e ya de ye so we ya throughout the week I say every day bia say every day bia be bi o hotel also I started a extra send the car mu na ye koye no aha the aka the hotel Baba Cocoa City TV, so send it no. We pick all this trending on our social media platforms. Now, you here for any followers and so you more ache. And the interview na ye baba na no she not long ago na videos be popping up on social media. And it was all about Ghana Mai could Dubai for enjoyment new way our mama and krama anyway any omo edano. Na so lucky no your room at long last yakonya one of the ladies and a person you know a twetwe nkomo na o my experience how eni mate say ni ya o kwa stress o fam and like otwa ho no mfuni e de kire yen nti ne yenche ho no yentwe men ye nuaba bibinti mintumi emfa ne din entudwa e besrem bibinti yentumi emfa din entudwa nti no yentwe men no na yene no enhye nkomo twetwa make sure say always be on subscribe to channel no na click on the notification button no na fa comment no edayase say na be always be no yenso bi mu say ne ye no munso mani agye ho yentwe men enuaba no na eja yene no emfa nhye so mami me mo akwa Baba Cocoa City TV so mejo so I hope say bibia e boko de anya cry be fan so nyame adum oh see nyame adum na no bet sene oti ati we ne eniema egu achi de bibia so nkire say enye pa because this is discard will be nyama body need this TV there nyame adum me ho ye no be akwa trip ni we na niske obe discount so hun sem bebre today em fan sa so aboesika okay last week even say last month mo na chat say boboba say ma Ghana for my be go Dubai for party at long last no na say omone nkramai ni like sex party and then come and that's a man a jaw na gu onum ni we mama bi say like it's the same because I've been told say why experience be that you know me followers e say you hu how any matter me that say and don't can na no credit I think say me first time I did call Ebini na me colleagues me now for baby on ma I think say o me be say 3 omo call any jemuni ade nti Charlie on say ma de ma na afefede say na me ka show mo za de like live ben no so ya om call parties bi ni ade but mu ye the point say me interested in kwa ade a o me do me bo me na e ko na so why na mpe ni die na me be na mo for no adwuma be no mo ye Ejuma nti na me home kwa na emwa because flashy things are to say uko dem ma na me wo ho che say bags ne mpaboa weave no mo be hye no Charlie enso ye ne o ma na gu o hu ejuma bi o mo ye nti no mo nya ejuma na like o mo kokko trips you so expensive things not like embo hu na wo nsuro ta say nkofo ya me ne o mo na me ni ma ejuma mo ye but always be no like different stuffs na wo nsuro me dey me share the positive side me dey na friend na me share man dream who craze bi kwampo bi o mo ye what I say dey na friend honum na me na ma dream wa just me ni abreak gidigidi say me pese me ko nti no oni omo e kan no mo se dey no mo ti ase no mo so omo abetua bibia me dey hia ne say me wo me passport
ana mso nyame ado na ma ye bi da ho dadaada ana eja omo abetua bibia omo ana bepeke mi tua bibia bibia ne say omo ana efa chance abra hu so omo ye adwuma me say omo se mi hu so omo koba omo just say omo koba ya na just say fekeke no so mi shede mi nya hwe ti omo koba na just say mu se bibia shepeza abra wo kra ka abeko wan ka abeko ha na mpa ni die wan ka abeko asabu na basa na me so me passport dada ti de hia ne say just omo se transportation no so kra put nya mi misika o omo so omo na be ma misika wow yeah amama ye den ama me de aba na am bizo omo say scan no like I do be say no omo say $2,000 just imagine transportation in kwa $2,000 $2,000 almost 140 something million I tell you hey just say w like mo ko party keke party and the omo afa wo transportation ama like sika $2,000 enti no ehọ no mebo ehọ no like bibia mbon say na mo say mo de me ko party na party a mo de me ko masan ama me $2,000 say like me fa no nya mo fa transportation ka me fa no to me ho bla 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 amon da bi o say me meti ha me hu ni so omokoba ade say bia we corner we mba na we corner we mba dia be bobi hu say ade misrechi but so far so omokono mo ba ni je omode ba no ukra nka abeko ti me man drink that side no crown me dey just say ho na Dubai na ho adwin na ne wo michi say some me kona me flex kakra na me so me sesa me niema mu kakra what I say tino ye de 2000 na na ye de nti emre no so ye ene ye koye no so no say hotel bi o mo say me hu bi da ye say bi the 5-star hotel just say the biggest hotel in Dubai one of them just say no mo de ye call no it's a 5-star even say ka Kumasi anka golden chili yes okay bibi sa ene ye de ye koye na bra just say nyasem ketwa ekro bi wo baby pound ene ye de ye koye nti ye koye na just na nwumre ne ye mo se party ni best start ye nwumre nti ye de ye koye hotel ho no ma na nwumre car bi na be peke car tintin bi na sansa ne adade nyina wo limousine enu mu na ye koye party na breja enya na mebo wo be kono o krafi me krafi se me kra mo se me kwa akra koye madwuma bi aba ndise o koye na wamba bi ma nka o be blame ho tio ade na hu ni se omo koni bi mo mba dia minim se ne asumasi koye wamba bintin koye mom na oba nti mesuachi but so far say ni pafo a meni mo nyina omo ko eba koba etwika ne ade ebi mo shops amani bie ne ba just so who say me age mate John or the shop just say me shop ni abeba wanu say wani bradi o many bradi w because any bread na ma akwe because you can't have before so wani bradi a one onam fofo omukọ eba always omuba like flashy things and omu wear den eyusu omu nya adwuma ho woni mo say they don't work wono okokan no omo say ya ye ko trip Dubai no way so obekwa ye betumi aya arrangement ne no ko before say wo nya nko Dubai ni mpo no omo de come out $2,000 se fato like ambon like bibia am pemo say nene na what kind of party is this like party keka obi ye ne party ami ko bi mi ko didi anu nsa abamfie no ye di kama $2,000 abra mi nyan ko du Dubai hokra no it na wo say ka hono hu ni say there is something fishy in it o ka se mani brad abra me no nya adwen sana wose me kanu Ghana hano ejuma ni hano e wom se asa ejuma ni ya but the fast ejuma ni hano ana mo me ma no so se ma ye pesika
ye ba mo just say ye bisa ye mpe ye kunu mu anase ye mpena for kreska na mo de boy yesude say ye peska ba ye kan so mema musu mu peska ma so peska bia mu nsusu ngie mu tutu ye tiri mu ahia na ye jimu ti sa na beba de anya de ti na metimi ko ba bi timi diska kese ye ba de ti na me nko na bia ni da so bi wo mani so pese me ye bibi na se me nye scan fanya metimi de scan na ye I establish me ntino anyo kan say mo fo limousine na ye de enti ya fo ya ho no ma na party ni start ye na omo ye for me koka ho 5 oti ase enti ye gugu ma shake for no chese ka shake wo ma chese omo ewugo scan no aha Dubai for no mo wo scan no ana eja ensa me nso me nya de won san no bet yakoba bi za no na for no mo say eza me num bi se de be na party ne be ne e be ye de enti no chese ensa ne nnuane ne nam ya de enti no ase on say ensa so de onu mo alcohol ne ade enti no chese minim on there's a menu we na ma ye mre ase ye nyina no ase you start record about I say I say menu we na I was feeling for sex what I say at that very moment now no months na yes ase me ho ye me dem me like I feel like you know say me bibi but me na me bo me ntwa no ensa hodo mo de ba ho nya no na say ensa bia ni ho like alcohol ni like enye like me tell me kan no soft ensa ni nyina ye alcohol na ni nyina ye alcohol enti no oni me say like oni alcohol fa no ada na wenjai oh at least bit man ka bit man no so no so me na for no di kan me kasa say like though man can tell me say no money me ma ne kwa akoye but it's just a party I ne me ma no ye kwa akotena say anu no bi kekeni ade so that was my first time though but don't say mu ye nyina ya koba ebu ntimi kasa onko ade per soft drink at least e ma me person me try bi kaka but me so me no ma ye me de no na no ma na me no enti me starting as a tinkane ade no e wo na me hu say ade a girls ya ba hanu ba be ade amatiti bi da say omo ne shake for na the dance because they are na ade ne kono after do baby I say oba bia ni be ma na say shaker one ne nanti one ni movie ni ade enti me ya mresa no na me kotna ase ti me tna ase na me hu say shake ba konzo ye den e ba manim so ba no I say the ne self fa me ho ni ade sometimes me nya line is I say me colleagues ni nyina no mo nyina ye sa ne ma no e ka sa ne ma na say drama line no I say bibi ba be koso wo ho no nti no unya hu sin no say like insana fawa like I say wakono watinka sorry no ada na un sorry mpi there be o say one no che say madam for ba ko na mba na mane say na den na ekoso no say the ekoso na no na ekoso brother na be menya ba be to mawie na me so Dubai o minimum obia na mutimi ko escape sa ko baby because mo na de wa ba ho no ti fa na abeko enti na de wa ba be to na say no na wo ye na ne wo ko baka na ne wo ba bie ma wo ba bie na ne so de mu so aden obetimi aba na wo ko tino like shake no ben wo eso mu no edenisi ahona kai mu anu se bibia mpane ade nyina akonya metuso na obugu to obugu ma na eja otwe ne be ma se na de ekoso kai ni ma no na fo ni nyina acha se ene bije enya sempeto papa bije na me metuo no nkra 5 minutes kra mpon minti minya me ya na me kon na mapantan chese me ye bija getting to 1 hour na no kra ye ni 1 hour nipa ba ko krampo de kra ka se nya ofa ho dwane nipa timi emienu miensa na wa mwa ni sei na ne chese bra enya sempeto enya sem eya re hosem nti no mebo at the end no like one will die and I say oh ye bije ni we ya na o jawa ma wa ko no ka wa bo no ja e na chese emema be se yi na omugu ka ni mu no chese nipa be se 10 o anya se bia ba ko pia na me nipa bi na no be da we ni we da wi a na we omo a stingy na we so ni we aba beda na chese sa chese ma ni nya ye mere ni egu ka ni ana omo nim se no mba be ndi omo ni ba me na me nim se bia me ko ne mema be se 7 na se bibi se krankwa ye den akwa koye bi
Intino wo particular mema do say na only omo dada me na ma ya mre ba me kai kra de kwoti ewura masekra sa da no kra bi be 7 she be 7 anu kra na to say my mre no my mre ba na mani da ho be 7 me pacho sorry John na me hade oh ade oh David Mr. sorry John na me hade Seven. Be 7 panya sem ketwa. Oh, say na ubetimi age. Ada na metimi age. Ada me kwa me yesan. Oh, arafa na ana manka ne perform ekura ne die. Oh, that be. But it's serious oh, mema 7. Mema 7. And then no die. Na no kwa me ni mu no like me na my emre no crown pano no. Me ntimi nkan say na be 10 ni nyina kwa na me die crown pa me nkan. And you know doing this winning no like were you guys protected like you use condom and bibisa condom ben yeah use condom anya hwe and then say omumu baako ana mienu ewo yare an bra wanya wate no say maye mu bebre ni ba yare ni ye de ba ye ba yare egu onu ma obeba no enche onu na wa no fe mo so na odeko yare because omo ni wa there you matika no mo nkrama ya omo anu so baba you so baba you enjoy you na so tu krama so no wada blood of Jesus just at the time kwa krama ni so wi omo dia na de aka ye so tafre omo to o tafre ne tuna ye ne de atafre ne tuna ye ne de na ye se ne jana su se egu wanum sa aka ho na no nye se egu wanum ama wa pia egu o tafra ma na wo se chese omo ya de tantan kwa chese omo fa ye se ye mmuwa bi for we dey extra mo fan chain na we had no option or say like you fish out near get informations ni cause wa na subscribe to your channel no na follow say na be ya always be ya no e bibi ato ha monso abeka like asem no kra na jimin like serious bonnet possible baby pa you know like like after that like sex party how am kind after that then buy and I said we say no it was 1 week trip any a koi say no so sa no I had yes we throughout the week. I said every day bia. I said every day bia be a hotel. Also I started extra sending the car mu na ye koye no. The aka the hotel and na ye koye. Ah da bi o me ba. Into that week ni na no. Na mema 7 and na fa 1 na say I different say me nim say shakes for no omo group bi o matio so then you no like the thing say within that period of week no. Na mema kwati ewura wase nkwa was 7 and I said oh nya de bia 7 ebi wo no ma mo babu maybe a 5 ebi wo no ma 6 ebi wo have 4 different let's say bia within a week no na kwati ewura ase 50 oh nya sem kitwa nya sem kitwa entino Dubai ho no ene o ba ya na betreten so hye so bra e drama ya me ho no nya sem kitwa what 1 week 1 week sex and kwa just say mo ne nipa no mo move feel na so feel na bibi cry there just say ye treat to say aboa sex and kwa wani kura mpo nje ho because they be ye oni bini a they be sasra ho ne just say enkra ma kwa hu kura na ye machine kra so what all sake aboa no anye ni ya ye so obeka wo enkra ma no ye man blue just say enya sam kitwa ha me ho shame pa na chese de fam wo honum no ye ba shen so no ye ko ho sa 1 week na bra enya asem inti throughout the week ni nyina no that 1 week sex activities no skase na unyai oh eska menya e de me ye wie no na me wo honum na me friend na
or link me no on say na koye say friends I link obi wo Dubai hono mo na like star shake for ni nyina no chese ono no link ye ma omo enti no on the percentage e wo mu what I say it is kind of no like me the free hand 140 million na me the free and the air transportation to Dubai no ni nyina no wo hono no or link shake for ni man ono no better than the percentage na free let us say acquire network agent to Dubai no edema onu mom no process bibia na me say mo mabo yes okay ti sa na de nti ono no bet ne de afim na bia madam fu no so ono so nam ne so a me de ye den ono so ate ne de ono so ate ne de me de den na me ba ye envelope a omo de bre me scan me bia mu na che say ye $5,000 na me hu crab no me just many adi do no na me as me rabo me nim just me hu na na ye style bi bet me hu scan no na ma de many agi abo so so onom na eja ye de kokọ mo ni ade si wa oni me pictures ni ade ni de top pressure kakra na ye de sa ade back ti me ye ba ye no man incommodi die mu ni ade kwa na me hu sa scan no kwa na ke se me nye over billions. Oti ase na say sen ka minya bro kram but on say me first time I mean ni mu ni ade you know me kan say omo abu ni baby a corruption wo ho no aha I say tani mu ana ye de ba ye de wo ho no me ti do mo ka fa Dubai ho ni ade say ye corner say bra nyame anyu no kwani ade ne wo ho kram po ache ye de kan slay queen adwuma mo nyina mo ye no ba ye say Dubai na ya fo obi a kobi enti no me so sabe omuja o na gu anu ma sa me yes exceptional ma na ko enya adwuma edidi ye di bini no na wa just ma wo bini crap hu crap ada ya nya wa ni na just e boni pete bini o shi o smoky sa no na ko wa be de wa obi o shi a o sa ni wa ba ya we hosem yeah, okay, intino yemrefi oko buy unya $5,000 eden na odaye me dey buy dem their current apartment on say na me mama mo na tini ade ba me buy no me timi akwa current my apartment je say me tu okwa me akra ka mesa akọ na me pese me bie me shop bi ni ade nanka metime de aye sa na man na aso dem no and so me dem bet say no to ho a hu de o pese o ye Ghana hey bra o ko fam na kra so obebo an kana ade be na say on fa ni sika ma o ba on timi so wu ntu be na den ye say want take rich sir de o pese o ye ne bia on timi ni tin ka me ko ba ko bi ba na ka bia ha ko bi me shop na ye say metete ano a for assembling easy 7 days 24/7 it do almost until like oko hospital eko hwe say bia unya yade bi ana bibisa me buy no me nim say na me na me dream say bia bibi say ye me because na me hu nhye da nye me yi ti na me stretch e bi me ko hospital kwa na me sure ba nhye da ko hospital me share that me call baby aso me twitwa scan ne ade say be say me hwehwe me moja mu say bibia ye okay a na me de call on ma me ko check and everything was okay. Ntino disia na everything was okay na opeso sign ko bi mu unsu so ubetimi akwete yade and there o hono bibia betimi esi at any time meaning say any pamfo bi na me kwehia no say de meaning but say there aba na aba be any day it see na make am it's like I don't know person who di because obi a ho kire no what I say obi a fa ho kire but the fact say we na ho kire mu no I don't think say that it means say or say like go to that extent because you see no nyame mfasa mo okote yade sika onye nyina no mfasa obi amaso because all this sika nyina san be tonro
at the end no sika ne besa now form do call you no on be her condition they will not take you there again me try no na me now for ebi onu kwa nya me now for you other groups almost call mo dey no bebre na especially man no bebre na wo yare almost bo obi won mo no mfa ho ne be mo ne be da na bibisa opekwa ro no be mo ska betu wunyim se bia yare na odi ama nti no obaye o guy na no o ka kire oh na ba me da maka asem we a kire me guy na o konso no man hu say like o ku Dubai and bibisa yeah some man kan kire no me ko bae na me ka kire no say bia me ko ba bi say send the head pictures near the boom. So can say emergency. Na e say me koye bibi wo ho no. Na me koye. No comment ni kwa na nche mo papa bi ama no. Send almost a week ha o guy anete na wahwim akọ spend almost be a week aba no. Den onu se be ma watinka. Is there den a ode ne ho be ka ho. Oh, no send me buy there na send ne dan ya obeye. Nti ya fan say okoye na okote ya de na ono nso e de no kan ya nka wa man bio. Ndi nka sa no why ne papa. Da bi sa ono nso be ma no so ono nso open mai. Na ono nso kote ya se me so de bebere me. E bia no mbe ma o. Oh, bra. Me ma de mo ho hin. Me ka se bi onso be kwa kote. Me so me first person de be ba. Ti sa me so ma kote ya. So no so the first person. As I say, or person say, the boy kwatia or the bemano, into no so quotidia, and so no so bad at the abandoned boy. Kuku City TV so na yanimo a DSC. I have a hand and a mirror acquire my yanimo SC. Now, Yashambo say we are going to go deep now. You're making sure say any stories no from other sources na ya de nyina amam but afutu a de ma ya ma ne say I was say ye hu ye because and now we social media the way a man be a live flashy lives no enye shen na e yesika kokko ene mo use social media be play e current be play e kwesere even tade o mo shekra no omo e kwesere ntino emma omo attitude ne omo enema omo expose on social media no emma no en confuse na emfa ho enkohye ni kwata ode ho hye e be say always be no a video to my like comment my na won subscribe so subscribe to channel no se ne be ya always be na e bibia to my obey first to get it edamase